Siyabonga Nkosi, siyabonga lo sesihlabeni sekhosi. Naso lesingcwele. Wena uNkulunkulu omkhulu nalo wesabekako. Sibonga ngokwethembeka kwakho, sibonga umusa wakho. Sibonga ubukhosi bakho. Sibonga nengalo yakho leyalulekile kulendzawo. Nebukhona bakho lokuqinisekisile phakathi kwethu. Ngegama lika Jesu lenkosi. Siyabonga Nkosi. Ngiyakuthoba konke kuwe, sibonga kusivumela ukuthi singaba phambi kwakho siphinde sibe khona kulendzawo. Kubuka buso bakho. Sikubone nokwethembeka kwakho. Linda bushaka. Akube kuhle Nkosi kithi namuhla. Kube ligcino kuwe. In the mighty name of Jesus. Live lakho uyigcobile. Live lakho ulikethe emandla lanele. Kuthi lente konke lokho lesikhona ekuphendela kona. Lente konke naloko lesicabanga ukuthi kungenteka. Kepha ngalo live lakho kwenteke. Sithi bayethu uyisabeka. Moya wengcwele siyabonga ukuthi ungumnikati walenkonzo. Sithi thoba phasi kobuholi bakho. Ekukhulumeni kwakho nasekufundiseni kwakho. Nasekusimiseni kwakho. Usimisa impilo tethu. In the name of Jesus. We bless you and we worship you. Amen. Bengicabanga nje mina in fact wesibe ku service emini base kufika lengoma. Amen. Praise God. Amen. Uthi lithumo lenkazimulo ugcwalisa umhlaba. Amen. Hallelujah. Praise God. Bese ke kakhulu lamagama lathi moya longcwele sibabada khona bakho imihla yonke. Amen. Praise God. Sineke sikhule esikhathini lesimathi namasifundiswa ngama longcwele. Bekwathiwa nje ukuthi moya longcwele uba nesikhashanyana. Wamosha wambili. Lo beketela abahlali uJesu. Moya longcwele uvela kuyele ezulwini. Wathi nje wakhecha nje kancane. Besathi ukuthi uhambe kanjalo. Amen. Kepha kaloku ukuthi ke besifundza nalabo basifundisa ngabo beba serious ukuthi eqala. Kepha namasofundza iBhayibheli lithi moya longcwele utawuba nani njalo uba nani kuze kube phakathi. Amen. Lokamanye kwendeke ukuthi umqime. Tswani ngamqimi moya lebekwe liphawu ngayo kuze kube lisuku lenkosi. Kepha yena uyohlala khona. Ngoba uma ngabe kungenteka angabikho. Ngeke abantu bahlulelele ethi ntabo. Babone sibonile bese bayaphenduka. Uzalile amen. Amen. Yiko iBhayibheli lithi makafika utawehlulela live nesono. Nange kulunga. Hallelujah. Nange kwehlulela. Sono kuthi abakholwa. Kulunga ngoba Jesu uhambile ayibonge inkosi. Amen. Kwehlulela ngoba umbusi walelive so wahlulela. Amen. Uzalile amen. Amen. So ngalamagama ke ngitazama usho ukuthi sinamaya waNkulunkulu siku advantage stage noma sisethubeni lelikahle endzaweni lesivumako ngoba kunamoya waNkulunkulu. Yiko nje itolo bephenduka labanye lebe badoni ngoba bekhona moya longcwele. Labanye baphenduka eMonday. Ngitsalini amen. Bahlabeke enhlitweni yabo bamukela Jesu ngoba bekhona moya longcwele. Labanye bayakholwa kukhona tintfo lebe bageja kuto basoleke enhlitweni tabo bashintshile itolo bashintshile nakuthandi. Uzalini amen. Ngoba moya longcwele unjani manje ukhona imihla yonke. Praise God. Amen. So amagama lawo ke ngisho ukuthi siyatibongela ukuthi sibe kulesigaba lesinjalo. Praise the Lord. Lokusho ukuthi sisemathubeni ekubona tigebengu. Amen. Sitibona titagijima titemfusweni. Amen. Semathubeni ekubona kulabathengisa ngemtimba. Lapha edolobheni le noma uthi ufuna ukuma
masombona zokulona lothengisako ingqondo yakho ithi batangihumusha kabi ampheshele masiyane emfakeleni yembili. Amen. Because the pride of the church is too much. Nalendlela yokuthi kungathi bona ngeke bangawa identify bangabijude nemthulo ongahede. Kepha njalo they eager to preach to them. Amen. That is our amen. Ngilendlela lesiwathi ngayo umusa. Ngeke nje sowuye uyocela uyobita malume ebareni ngoba batawuthi nawe bosonatha tshwala. Kanti ngoyobita malume wakho ulapha ungamali ucela esinye isigaba ngicela umcelele malume lapha baqele ekhaya. Ngoba mangena wena kungathi utawuphuma songilibhala. Ngale ndlela lesingawati nawo emandla emusa. Uma moyo ngcwele angasabone siyoshumayela khona ungakhokha onke ama-dangerous prayers. Uthi ngeke ngulangivumele kuya lapha. Kunalomunye umvangeli ngiyeka kutondvusela ngiyavusela nanyana. Kunalomunye umvangeli lowangena kulenye ikhasi noma lenye idisco. Bakathathi yapila. Wabese-ke uyacela kulo lophethe la ukuthi ngicela ukuthi sengimanage ukunike ama-ministries lambala. Ngiyolalela-ke lokuthi ma-mention ukhona maybe incenye abantu sinentombi yakhe ngiyacela kuyibona. Uthi no ngifuna nje ukuthi ngishumayele. Kuthiwa lo muntu wathuka kakhulu. Wathi uyaphila kahle uyeva thenda ziyarara la. Uyeke into lokhuluma usikhashele nawo utakhuluma nawo batawuthula nini? Ngoba lapha nalona lodlalo lovule lapha ke umshetha athule. Utakhuluma kanjani? Uthi no nje ungivumele. Uthi ukhulume live. Ela nkulunkulu kulesimo sona lesi. Glory to God. Amen. Well, ngathi bathi wathi okay ke egcineni ngoba usithola umbuda usho ukuthi serious uyathi sakhala la. Wathi maminishana nje. Bathi okay sheshisa lo kwandalo nako kansi usho kuvalwa kale disco. Wathi makaqala lapha akhuluma lelivi ayibonge Nkosi mandla kamoya logcwele etshwaleni. Wena ngwela ke esontweni lakho. Everywhere. Uthaleni amen. Akekho esontweni lakho, akekho esiphiweni sakho. Everywhere. Amen. So abakhuluma emavi awusanga besikhathi esithi. Weka malondle bahluleleka bakhala. Hallelujah. Banapela uNkulunkulu. Umlando wakhona uthi lelo bhara sekaba lisonto. Noma leyo disiyajika abasonto. Ngoba kwafika umuntu kaNkulunkulu. Ahamba namoya kaNkulunkulu. Lo moya lobatiko labantu. Lakhulula livi laNkulunkulu. Nakumaha walala ngesethi kuyaphela kuwala. Ngoba moya kaNkulunkulu ukhona la. Dawuphela bonke kuwalala ngoba kunaNkulunkulu ngamoya wakhe. Glory to God. Alawu magama sithi siyabonga kuba eJesu kulento layikhuluma abafundi bakhe lebakale bangayithandi ngoba bafundi into labayizonda kuJesu yiye mlesikhathi athi utawuhamba uyahamba yena. Oh praise God. Ekungakho kule indzawo uma khuluma okuphitha masambonile kuthi Kristu. So ke Jesu indodana yemuntu lo Kristu lokhuluma ngayo. Praise God. Batamshaya bamukule akhafulelwa bulawe. Kepha ngelanga lesithathu utawuvuka. Noma bekanesambulo ukuthi uKristu uMesaya. Kepha lokuthi utawubulawa. Hayi bamnika inkinga wavela mbezi wambithele eceleni wathi ungaboyisha intule nje. Ngeke ufe lo muntu lo nguye uKristu. Oh glory to God. Uthi Jesu suka Sathane ngoba awukwati kwaNkulunkulu wathi kwebantu. Glory to God. Namagama ngithi yinkulumo labayizonda. Chapter 16 kuJohn makakhuluma usuthi awuhamba uthi tikitoteni ngiyakubona ukuthi buhlungu ngoba ngithi ndawuhamba. Uthi kufanele ukuthi ngihambe ngoba mangahambi ngeke afike yena. Kusho ukuthi kaba ngeke yena shothi ngeke afike moya longcwele lolonami lolo wena ukuthi nibone naku
lenikubonako, nive nako lenikufako, nifakazela nako lenikufakazako. Akusiyo ngoba mina ngilani, kukhona lo nami, the Holy Spirit. Amen. Glory to God. Amen. Kungathi uthini Tawuba sethubeke lelikabi ngoba ningahlala nami, niyawuhlala nibukela ukuthi ngendani. Kanti sizathu sami nifike kuthi nihlengwe. Oh, tshela amen. Nihlengwe niphephe esonweni. Hayi ukuthi nihlengwe kuze kuthi nibe safe. Praise the Lord. But nihlengwa kuze masenihleliwe bese niyabuyiselwa senihleliwe. Senigeziwe, senilungisisiwe. I'm taking you back to the world. Praise God. Asikhuluma iqiniso. Asikho sizathu sekuthi uNkulunkulu abe inyama ngoba uNkulunkulu umoya. Praise God. Moya thothi uphelele eNkulunkulwini bakhe akasathi sono, akakwathi bubi, akathi nekuphosisa. Ayibonge Inkosi. Kepha ke ngoba uma adala wathi asimdale abe njengathi, asifude bese uyabusa kulo mhlaba noma konke lokudaliwe. Kusho ukuthi lo mhlaba lo bewungadalelwa uNkulunkulu, but wadalwa uNkulunkulu, wadalelwa bantu labangumfanekiso wakhe. Kuthi bona bese babusa on his behalf, bona babuse noma babuketele uNkulunkulu. Mangasatha ngeluhumusho ngendlela yalamhlabeni ngelefishane kube ngathi plus, ayibonge Inkosi, but sibukwela kubukela basi ngemagama laphansi. Kepha ke uNkulunkulu wakwenza lokho ngesimabomu ukuthi kube nemuntu lo tawubusa la emhlabeni, abuse esigabeni sakhe. Uthayina manje. Amen. And the Bible lisitshela ukuthi umuntu bekatawuthuthuka kulomba umuntu bese athuthuke aprogress bese sigcino so uyetha naNkulunkulu so uvele ubusa nalo muntu. Lithi nje asimende asifude abuse kubo konke lokudaliwe. Lokusitshela ukuthi bekungekho zathu sekuthi uyawuba khona uNkulunkulu ngalokuphathekako abe la emhlabeni. Uyawuba khona uNkulunkulu ngalo muntu. Amen. Hallelujah. Amen. There was no process kude lelo kufuna kube process ukuthi kuhambe iBhayibheli lisitshela futhi asikuboni ukuthi bekungafika leso sigaba. Bekathi ukuthi kwenele la kwendele umuntu ukuthi abe umfanekiso wakhe ekuphelele ukuthi amele. Yes Lord. Glory to God. Amen. Kepha ke ngezaba yesono ke khulunyuka kakhulu kusuka Monday nayito ngezaba ke yesono wabese ke umuntu uyamlahlekela lokho. Nakumlahlekela lokho sekuyasala nje sekuba nalo claim kuba inkosi kanti akasiye. Hallelujah. Amen. Ebayaclaima bengosi hayi ngoba kuhle ezulwini uNkulunkulu loyo lowakunquma enhlakanipheni yakhe kuthi ende umuntu ngewakhe ufanekiso wayibuyisa le order. Amen. So ibuyisa manje hayi ngaAdam wekuqala, so uyiletha ngaAdam wekugcina indoda yesibili. Leyo ndlela ke sokubuyiselwa umuntu again kuthi aphindze abe sekungameleni nasekubuseni la kulomhlaba. Amen. Glory to God. Amen. Asimemekele nokuthi vele uNkulunkulu angeke esabe uma ngabe sanemuntu lo njengawe lo sizisiwe wagcwala ngamoya wathi indlela yakhe kuthi angamethemba ngalomhlaba. Hallelujah. Glory to God. Amen. uNkulunkulu akakathiphisi akakabeki ikhipha makabeke thina la. But ubeke abantu showcase uyathi ukuthi lela plan bekanalo lo laba bangaphindze balibuyisele balimise ngale ndlela seqaleni. Amen. Oh amen. So kungako ke mase uJesu uyahamba abasana bajabule bona bekafuna ukuhlala ebukeni nje ukuthi namso uyenda bathi bonge ngaye kanti kufuna kube nibo laba labatawukwenda yena abe anabo ngamoya.
yena qhubeke abe sesihlalweni sakhe uNkulunkulu ngasekudla sakhe but ngamoya ongcwele abe nabo bona kanje ababe yibo laba vele lababhizi la kulomhlaba kubeka yonke into ngendlela yakho funa khuluma iqiniso insinziso noma ke kulomusa lesuhlanganye lakho asikadeli kufaka inombolo etindzaweni lesikhonda kude. Hallelujah. Kona sesinendzawo la sikhondela khona kuze sakhiwe siqiniswe kephi injongo lenkulu yaNkulunkulu akusiko ukubuthana ndawonye but kwentiwa bese siyayiswa. Glory to God. Siyentiwa ngekwendlela yelivi lakhe siphulwe lapha nalapha kususwe lona kepha le njongo akusiko lokubese siba self-centered sibese kuba ngathi kuba ngalomhlaba lona lesinikete wona. Bese sifundela livinali Genesis 1 kanye namahubo 1:15. Ngicela ngivusela ngalama verse savula. Amen. Apostle siyabonga babe. Amen. Siyabonga nanamuhla kulobusuku ukuthi sibe khona siyabonga nethuba just nje ukuthi sibe part of lo lokwendeka kumahwalala. Amen. Babe Nkambule na mama siyabonga kakhulu and na Bishop Dlamini ayibonga Nkosi wasehlendweni siyabonga baba. Thank you. Amen. Nabafundisi bonke thingebe thina themva ngiyabona thina thingembili siyavusela egameni lenkosi kakhulu khona la mahwalala siyabonga ba Pastor Mhlanga make Mhlanga siyabonga ma amen siyabonga Pastor Shabangu amen labala kulombango labalapha kulendzawo. Oh glory to God kayile ncekule ngada but litala we need to appreciate them. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Siyabongela siyabonga uNkulunkulu babe Nkambule kwekuthi ekukhetheni kwakhe enhlakanipheni yakhe kwethe nje ukuthi nilibandla ayibonge Inkosi ivumelane nendlela yaNkulunkulu kuthi kube khona la kwendako. Amen. Hallelujah. Akwende akuqale ngani noma kuyi challenge amen ku challenge somewhere but fanele nifikela lokho lukukhonza vele une team likhonza nje likonene likhonza nje ayibonge Inkosi ndinikhonza seveseni yinto nani lese yathuwa ko lese nani lese lipithwa ngayo liyakhanzana nje amen kade sevele selibekele talent ifana lethathinto kepha lifike nje malifika lona lihloniphi nale system yakho naloko lebese kujwayelekile litanga yalo nje indlela ngoba makithi ngalendlela yalo kungenga yakho. Oh hallelujah. Futhi kungenga yakabanye labathawu semva kwaloko bese bangena ngemandla amakhulu malifika eKesaria lafika vele nakumaJuda bekungavumeleki ukuthi kungayiwa lapha. Amen. Impostol ibungela lesikhiya unekwekhiye baleni bagcwele bonke abapostoli kodwa nasekuthiwa akahlabe ahle kwavuma inhloko wathi angizange sekudle nje lokhu nje ngoba bekathi uthi utawupersecutwa nalento letawendeka. Glory to God. Kepha ngoba ke moya lo ingcwele lo batiko bantu nalo tatiko tihliziyo tebantu wathi baba umusho mlembuhlambululile futhi ngqolile. Glory to God. Ungabonwala nje balange phandle manje mabacela nje uvuma ushone khona wefana. Glory to God. Bakafika bazange basindiswe kuphela baphinde bagqwala ngamoya longcwele uze uthi makhuluma Peter uthi labantu laba ngibaloka bavimba sifanga babhadiswe emantini ngoba sebamukele moya longcwele njengalendlela nasi samukela ngayo sothi kuthi umehluko manje sokungavimba abantu baye emantini. Glory to God. Asuka kanjalo naleke ngokusebenzisa inkinga lapho yale baJuda nabeva kuthi umpostoli uye lapho wathi bakafika nje sorry uhlale lapho ukahle lapho sakhuluma. Sivile usuku ohambile ayothalela amen sibone ephepheni ukuthi ephepheni wona bosotholakala sokuphi utholakala ukuphi sivile sokhohle ukuthi thina sihlangane negenge
bathi awusurpriseka ngokuya vuselelo setabona umhlolo usetakhanza sime ebandleni lemasulumane esekhayalo uzaleni amen ngoba uNkulunkulu ukhupha imfula imvuselelo lapho sekwadala dalelwa khona usukhona uNkulunkulu tawufika lapho ugujwe imifula yemvuselelo glory to God ngoba uNkulunkulu uthi order ijena lesentiwe bantu une yakhe nje amen yibo bangathanda into uhamba lapha athanza khona angene lawo wena ungathi khona haleluya akhulume livile phila kuzasuse lokubabe engqondweni ngoba nilebazalo ufuna sikwathi kusicacele kahle iBhayibheli lithi uNkulunkulu ufisa ukuthi bonke abantu basinziswe noma angafuni bona but uyafisa sanini amen ufisa ukuthi bonke basinziswe bafinyelele ekuladini liqiniso amen glory to God amen the primary goal yekushumayela livangeli akusiko kwakha abantu babe hlobothite lolutawuzibonakala lihlukile kulabayi injongo kubaguqula labantu glory to God bafinyelele ekwatini liqiniso glory to God so kungalo siyabona uNkulunkulu is training us utraina nengqondo yethu haleluya uthi sathi ngoba siyabona lokuhle nalokumangalisayo awusakhophi kashane even ebuholini belive ebuholini babohulumende siyabona abantu ngoba kuthiwa sibakhulekele leli verse nje lelithi ufisa bonke basinziswe lisuka emvakwekutheni niyala ukuthi ukukhuleka kwendele bonke abantu labasekhundleni futhi bahole makhosi amen bese ngifika lapho nalithi kuze sihlale ngekuthula bese ngikhanga lithi ngokufisa ukuthi bonke abantu basinziswe kodwa asithanda nje kuphela ukuthi bagange kahle sikhuleka ukuthi bahambe sekukhotshotwe nalethi inhliziyo dabo dathi ukuthi ukhona uNkulunkulu lophilayo thanini amen so ngakho sithi kuthuma lubokuye uNkulunkulu kungakho lo moya longcwele ngikhuluma ngaye lobuningi bakhe lalokugcwala kwakhe kutasinikeza siqiniseko kusinikeze nesibindi ngokuthi sathi ukuthi la mhlabeni la abantu abathenjiwe akusito ingelosi keba abantu labathenjiwe faka khathi wena kanye nami labantu abaguqulwe ngemandla elifi laNkulunkulu baphendukela kuNkulunkulu lo moya ogcweleke is there kuthi esandla sethu kulesifinyelela kukwenta sikwente singakayi ekufeni lapho siya khona konke lokufika kwisikwente sikwente kube bede nakunye lokuhlulekakho amen glory to God lapho Genesis 1 verse number 2 sitayifunza ngifuna ukulifunza ngalenye indlela lelivi kunamuhla Genesis 1 verse number